poslije 6 godina, ovo je moja nova promocija i nova knjiga. Kad pravim zbirku, u tom trenutku mislim da je to najbolje što sam napravio, onda kad prođe vrijeme mislim da sam još trebao sačekati, a vrijeme je najbolji pokazatelj. Moj prijatelj Branko Bubalo mi je rekao jednu veliku istinu: ako do kraja života skupiš 10 priča i napraviš dobru zbirku, dobar izbor, pa vrijedilo je što si pisao. Ali eto, daću vama na sud da procijenite koliko sam uspio sa ovom novom zbirkom. U svakom slučaju ona je drugačija od onoga što sam prije pisao. Mislim da je zrelija i da su teme raznovrsnije, ali eto, neću ja da je hvalim, nego ćete imati, nadam se, priliku da je pročitate. Inače, večeras nećemo čitati cijele priče, nego ćemo čitati odlomke i vidjet ćemo kakva atmosfera bude. Pokušat ćemo da vas ne gnjavimo previše, tako da ćemo u zavisnosti od raspoloženja i oblikovati program. Inače, kao što vidite,